Ibi ni bimwe mu biremwa bifite ubwiza buhambaye hano ku butaka bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda kuri kiri top 10. Ndabashimiye mwese mukomeje gukurikira Star Galaxy TV. Turi mu mwaka w'ibihumbi 2023. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bya Afurika biza imbere mu kugira umubare munini w'abakobwa beza. Ibyo wabyumvise neza. U Rwanda ndetse n'igihugu cya Ethiopia nibyo bihugu bifite umubare munini w'abakobwa beza. Abenshi baba basa nk'ababitangariye kubera ko iyo bageze mu Rwanda batangazwa n'ubwiza bw'abakobwa buri muri iki gihugu cyacu. Iyi ni Star Galaxy TV. Twaguteguriye abakobwa 10 beza kurusha abandi kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Cyo ngusaba muri aka kanya ntuze kubyibazaho nusanga kuri uru rutonde harimo abakobwa n'abagore bavanze, kuko njya kurutegura nagiye muri secteur zose ndeba bose. Bwiza bw'umugore aho butandukaniye n'ubw'umukobwa giye yitayeho kurusha abandi, niyo mpamvu kuri uru rutonde bose bavanze. Kandi nusanga utari kuri uru rutonde nabyo ntuze kubitindaho. Mpamvu utariho suko utori mwiza, ntagaruko nahakanye ubwiza bwawe, ahubwo uri mwiza ku giti cyawe. Uru rutonde nifashishije imbuga nkoranyambaga kugira ngo utegure. Bamwe mu bakunzi ba Star Galaxy TV babigizemo uruhare banyuze ku rukuta rwacu rwa Instagram. Nitwa Kebrice Umugwaneza, ngo ikaze muri iki kiganiro cyacu. Iki kinyejana turimo ibijyanye na entertainment bisa nk'ibyateye imbere. Abenshi bamenya amakuru mu buryo bworoshye cyane kubera yuko kuyamenya nabyo byoroshye. Ikoranabuhanga ndetse na tekinoloji umunsi ku wundi bigenda byiyongera. Byari kugenda bite iyo hataba hari iryo koranabuhanga uyu munsi tumenye uko isteye? Twifashishije ikoranabuhanga, twifashishije ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, twifashishije imbuga zitandukanye. Ngaba abakobwa 10 beza mu Rwanda naguteguriye bazi imbere muri uyu mwaka wa 2023. Aba ni bamwe mu bakobwa beza ubwo bugaragarira buri wese kandi bafite ubutunzi buhambaye. Ubwo ni mu mafaranga. Nimba utarakora subscribe, iki nicyo gihe ngo ukore subscribe, hanyuma tujye tubana umunsi ku wundi, menye ibiganiro byacu uko byagiyeho byose umunsi ku wundi. Ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 yitwa Mbabazi Shadia. Ni umwe mu bakobwa bakunzwe cyane muri iki gihugu, kaba umumama w'abakobwa babiri, kaba ari umwe mu bantu bakoresha social media cyane hano mu Rwanda, ndetse akaza no mu bantu ba mbere bakurikirwa cyane kuri Instagram hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abenshi bamuzi ku izina rya Shadibu. Asa ku mwanya wa 10 mu bakobwa beza hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 yitwa Keza Mortinia. Uyu yavutse mu mwaka wa 2003. Ni mwiza bigaragarira buri wese, dore ko uyu mukobwa yabaye igisonga cya mbere muri Miss Rwanda 2022. Ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 uyu yitwa Kayumba Darina. Kayumba Darina yavutse mu mwaka wa 2000. Nawe yabaye Miss Popularity mu mwaka wa 2022. Ni mwiza koko, mwese muri kubibona kuri screen zanyu. Ku mwanya wa 7 yitwa Rusaro Pasia. Uyu ni umwe mu bakobwa bafite amafaranga menshi cyane kandi beza muri iki gihugu. Kuba muzi, uyu mukobwa ashinzwe kwamamaza muri imwe sosiyete icuruza telefone hano mu Rwanda, company yitwa Infinix. Mwese murayizi. Ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 yitwa Kati Bashabe. Uyu ni umwe mu bakobwa bakize, uretse no kuba kize, uretse no kuba ari mwiza, ni umwe mu bakobwa bajijutse bakubwira ko ari umwe mu bakobwa bafite amafaranga menshi cyane kandi bafite ubwenge bwinshi. Wise wibaza ngo ubwo 5 ba mbere ni bande, ko mbona aba 5 tumaze kuvuga ari beza cyane kurushaho? Ubwo 5 ba mbere ni bande? Icyo ngusaba ni ukuntiza umwanya wawe, ugakomeza ukantiza amatwi yawe, ukagaruka kuri aba bakobwa 5 bahedinze abandi muri uyu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 yitwa Kundwa Doriane. Kundwa Doriane, uyu mukobwa benshi bamuzi muri Miss Rwanda wa 2015. Umukobwa wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga, akamenyekana cyane muri iyi Miss Rwanda ya 2015. Abenshi ngira ngo muramuzi, abatamuzi murebe kuri screen ubundi kumubereka. Ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 uyu mukobwa yitwa Habiba. Yabaye Miss Supanational Rwanda mu mwaka wa 2017, akaba ari nabwo yatangiye kumenyekana. Ni umwe mu bakobwa beza bafite uburanga buhambaye, ngira ngo mwese muri kubibona. Ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 ni umwe mu bakobwa nawe wavuzwe cyane kuri social media,
avugwa cyane mu bitangazamakuru bitandukanye, yitwa Uwikeza Pamela. Uyu akaba n'umukunzi w'umuhanzi nyarwanda witwa The Ben. Uyu mukobwa yabaye Miss Rwanda 2019, ngira ngo abenshi muramuzi. Wise wibaza babiri ba mbere ni bande? Nimba abakobwa 8 bose maze kukubwira ari beza kuri uru rwego, ubwo babiri ba mbere ni bande? Buri wese ku giti cye ari kwibaza abakobwa babiri beza ba mbere mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa kabiri, yitwa Nshuti Divine Muheto. Uyu abenshi muramuzi. Uyu ni umukobwa uhagarariye intara y'Uburengerazuba muri Miss Rwanda 2022, ahita anegukanira ikamba. Byumvikane ko ni umwe mu bakobwa bakomoka muri iriya ntara y'Uburengerazuba wabaye Miss Rwanda 2022. Kugeza uyu munsi, kubera ko irushanwa rya Miss Rwanda 2023 ritigeze ribaho, Nshuti Divine Muheto niwe ukiri Miss Rwanda kugeza ubu ngubu. Wise wibaza ngo nimba Nshuti Divine Muheto aje ku mwanya wa kabiri, ninde uri ku mwanya wa mbere? Ku mwanya wa mbere, uyu mukobwa yitwa Murigande. Abenshi muramuzi, mugenda mumubona ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ni umwe mu bakobwa bakunzwe cyane muri iyi minsi kubera ukuntu akoresha social media ziwe. Uyu ni umwe mu bakobwa bafite ubwiza buhambaye muri iki gihugu cy'u Rwanda muri uyu mwaka. Ibi bikaba ari nabyo byatumye tumuzana ku mwanya wa mbere mu bakobwa bafite ubwiza buhambaye. Kuri Instagram ye yitwa Sister Beautiful. Ushaka kujya umukurikira, ushaka kujya ureba byinshi bitandukanye kuri uyu mukobwa mwiza muri uyu mwaka wa 2023, ushobora kujya kuri Instagram yiwe. Ibi ni bimwe mu biremwa by'Imana byiza kandi biza ku mwanya wa mbere hano mu Rwanda nari naguteguriye. Ndagira ngo ngana ku musozo wibutse ko nimba utarakora subscribe, nimba utajya like, nimba utajya comment, nimba utajya share, iki nicyo gihe ngo ubikore byose, hanyuma tujye tubana umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Umenye ibiganiro byacu buri munsi uko bikunyuzeho, buri munsi uko tubishyize ku rubuga rwacu, buri munsi uko tubishyize hano kuri YouTube. Nitwa Kebrice Umugwaneza, mwakoze kubana nanjye, ndabashimiye. Ibyo byari bimwe mu biremwa bifite ubwiza buhambaye hano ku butaka bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi ni Star Galaxy TV.